Halo ki parlok tengah paro ki pape ja kini ko video kini ko por bangta kabangan search pi kumno pin yo free Instagram follower parlok bila on page kini ko video do bakut kana wa pin sunto kumno te pin yo free Instagram page follower hot ki don si bon ki trik ki bak ni ngila pan yo free Instagram follower te parlok ka banangkong na ya po Instagram jongangan pili ya kata ka way ka trik ka bangang ngala kaba piru pila penle panyo free Instagram page follower page pi ikani ke Instagram page jonga perlok pila an follow ya kani ke Instagram page ke jonga kaba kerteng diwas na store kaba ngadang sudah pisna dang tang lightly gisni ngada pisna ya kani ke Instagram page ke jonga piyo yang te perlok kapus ngedon sautli kapus follower ngadon sunspark ndai pel following hajar san pusau pi tang hapo live ngesna ya kani ke Instagram page ke jonga ndai gi follower par gladon san jar kandai spark nu pila ya tai nu ka trick ko pila ta perlok kap na follow kumne pi follow yang ni breu follow ya kani ka aga follow ya kani follow ya si bon ki breu ta kita ki breu follow back fi kita kan pinyo si bon kita ki Instagram page follower dak pa pi su follow ya ki way ta ki way kin follow pi lane ki pa pi pin follow ki la unfollow ya pi bat pila ro banyo free Instagram page follower dak ba pi su le live stream dak pa pi su le live stream perlo pila banyo free ya ki Instagram page follower pun ki breu menta ki le live stream na mar ki kwa banyo free Instagram page follower khnang ba ka akau Jong ki kan long viral khnang ba ki breu ki nyo unfollow ya ki page kaban kong hitek biap biap an la ki breu follow ba ya ki ne barok ki breu ki san ki khar kongor gini ki ai gibran nang ne pin follow ya ki kat ba pa vi pin unfollow kumle khnang ba kiru kin follow ya ba pi khnang ba kita ki follower chu pi kin bon hapo ka kin long kin bon ha ka kau nyu kin bon ba follow ya pi dak ba fi follow shwa ma pi ya ki ta ki ro kin follow kalian ya pi punta bat ka trick ba aru ngani thui pi perlok ba pin yo si bon ngut ki follower dak ba pi shu le live stream gumal ko manne bat ba dak ba pi shu upload ya ki real video ki ba long hit ba ki breu snap kin knang ba ki breu pila unfollow ya pi tengam don si bon bisa tang kum tai blai si bon pi baro